ئێوار باش بینەر و گوهدارێن بەڕێزین ئێوارە بادنان ئەف دەمەفهمی دەمێن و خێر و خۆشی بن هیویتکەم ئەم ئەڤروکە وەکی ڕۆژێن بەرێ بشین پیچە خزمەتە هە بکەین وان بابەتە ئەو بابەتین و ئەم ئێوارە بادیناندا بۆ هەوەین بەڕێز ئامادە دەکەین میێوانی خەلەکە ئەڤروکەی بەرنامە ئێوارە بادینان مامۆستای زۆر هێژا و بەرکەفتی مامۆستا خالد ئەحمەد کارگێری لقائێک یا پارتی دیموکراتی کوردستان و هەمان دەمدا کادری پێشکەفتی یه پارتیا دیموکراتا کوردستانی دەڤەرە بادینان بابەتێ me ئەڤروکە ئانە یاخودی دێگرێدای بیتن ڕەوشە سیاسیە هەرێما کوردستانی بە بیتمن و گەلێکش برادەرە گەلێکش ئەم بێژین دەستگایان دیان ڕاگەهاندنێ ڕۆژانە بابەتێن هۆسە هەبن بخەماچێ بخەماوەی چەندێ گوبزانن ڕەوشە سیاسیە هەرێما کوردستانی چ لێ هات دیچاوە چێ بیت گرێل کیرەیە ئەو گرەیە وەختێکی دەستاڤەت بوو بۆچی ئەڤروکە دەدانژیە چنەهاری ڤەنابیتن خاڵە لاوازیێل کیرەیە پێداگیری هەندێک خاڵە ئەرێ چل مرۆڤی تێتن لایەنی سیاسی دێ پێکێن بیت هەکەر بێژیتن ئەس دێ قورشکەکە تەعەلجی داعیرم سەخمەراتی چم و گەل و وەڵاتێ منێ ئارام بیتن ئەرێ ئەمێ بەحسێ ڕیفراندوم و سەربەخویت کەین وت ڕەوشەکەوەکی ئەڤروکەدا چاوە دێ ڕیفراندوم هێتەکردن تێتەکردن هەکەر ئەم هۆسا لێک پرت و بەڵاو هەبین یانژی هەکەر بێتەکردن ژی لوی دەمی بیتن ئەم بێژین خودێ نەکەت ئەم بێژین فەشەلێ بینیتن چونکو هەکەر ماڵە مرۆڤی ئێک نەبوو وی حالەتی فەشەل بەردەرگەهیە هژمارەکە دیە پرسیارێن وەکیڤانە دێ ئەڤروکەت گەل مامۆستای بەڕێسێنە گفتوگوکردن بینەرێن مەبن بکەرە ماخۆ مامۆستای بەڕێست و گەلە بخێراڵی سەرسەرا سەرچاوە ئەڤرو بۆ ئێوارە بادینان زۆر سپاس بۆ vê derfetê سلااو بۆ بینەرێن وە ڕەمەزاناوان پیرۆزت کەم زۆر زۆر سپاس مامۆستا خالت ئەندێ ژێ پرسیارێ دەرجەنابێتە دەست پێ بکەین ینی بیت گەلێک جارە هات بیتە گوهێتەژی و گەلێک برادەرەژی خەلک گازندا هەندێت کەتن گۆڕەوشە سیاسیە هەرێما کوردستانی ئاڵۆزیێن ئەم بێژین ناف بەینە لایەنین سیاسیەن هەرێما کوردستانی درێژ بوون هەمیب ئەگەرێ دوو لایەنە بزاڤا گۆڕان پارتیا دیموکراتا کوردستانی پارتیا دیموکراتا کوردستانی بزاڤا گۆڕان ئەری ڕاستە خەلەتیە هەری مەزن ناوبەینە یان ئەم بژین ژێک نەگرتنە لە هەمیە مەزنتر ناوبەینەوە هەردوو لایەنەدا یان غەدرێکە لەڤ هەردوو لایەنە یان لایەکی تێتەکردن باشە ئەگەر نابەرە هەردوو لایەنە تنێدا بیتن لایەنێ دیتل کیرێنە ڕۆلێوان ئاستێپێک ئینانێدانە تشێن وی دەوری ببینن و تشێن فاکتەرێ چارەسەرکردنا کێشایش دابیتم حقت کێشە سیاسی هەرێما کوردستانێت نەتنا بەرابتنێ پارتی دیموکراتی کوردستان و بزاڤە گۆڕاندایە هەوڵێک هاتەدان و ئەو سازان و ئەو ڕێکەفتنە هەمی لایەنین سیاسی بۆ پێکینانە کابینە هەشتێ حکوومەت هەرێما کوردستانێ هەوڵ هاتەدان و ئەف ڕێکەفتنە دەروێ وێ ڕێکەفتنێ هەوڵ بێتە دانان هەندێک تشت بێنە سەپاندن سەر پارتی دیموکراتی کوردستان و ئەو دانوستاندن و دیالۆگا پێنج لایەنین سیاسی کوت هاتنە کرن پێشوەخت هەندێکە ڕاگەهاند و بێ ئەنجامن و دێت بێ ئەنجام بن و هەمی ئەو هەوڵ و پێکۆلێت نەبەس لایەنین سیاسیین کوردستانێدا بەلکو حتا نەتەوێن ئیگرتی ئەمریکا گەلێک وڵاتên hevpeymanên ku xêra herêma Kurdistanê û rewşa Kurdistanê berçav bî hewl hatine dan lê hindeka ew îrade nebî ku rêka lêktêgihiştin û sazan û rêkeftinê serederiyê li gel babetekî yasayî eger rehendên siyasî jî hebîtin bikin belku viya bikene dergehek pê herêma Kurdistanê tûşî lêktirazanê û prosa siyasî li herêma Kurdistanê astanga bêxnetirêkê da. Baş. Lanên siyasî ez bawerê me zorbeye wan em ên Evrûke pişikdaret hikûmeta herêma Kurdistanê da bîtin pitirij carekî jî hewl dabin ku kêşel herêma Kurdistanê çareser bin. Yani eger em behsê êgirtuwa İslamiya Kurdistanê bin. هەکەر ئەم بەحسێ کوماڵە بکەین هەکەر ئەم دیمایە بەحسێ ئێکەتیان نیشتیمانیە کوردستان بکەین هەمیە هەوڵدانە ئەم بێژین خاڵ دیارکەینە سەروی ئەساسی ئەم دێ لێک نێزیک بین هەندێکش وی هەندێکش یێدی
ام دل لیک نزیک می سردان کرینه بولان وی حزب ولان حزبادی کو لیک نزیک بون هبید بو چی وا حولا سر نگرد چش والایانا نزانی حتی ویگاوی دست خوب دان سر برینه چونکه هندک لایان هبینه هیچ اراده چرا سرکرنی الدفنینه بزاوا گوران هبو اما بو چی صراحت نابیش بزاوا گوران جی الپیشی وان لایانانه و هول داتن کارتی که نیل سر بریاره هندک لایان دی آن بشکش ناف لایان دیتر دا کاریگری السر بزاوا گوران جی همان بو چون هیا کو دست پیش خریا جناب سروکی دست پیش خریا جناب سروکی از بارم یا تیرو تسلبی هیچ گریک نهلا کو قابلی چاره سرکرنی نبیتن هر سی سروکاتی خستنه بر لایان سیاسی و بری هنگیجی هر دم داخازش لایان سیاسی کریه کو پرین نخاره پیک و ریکا دانستاندنا ریکا چاره سریه که بو او بابت هلاویستی چه گریدای سروکاتی حریم بن چه حکومت حریم کردستان بن یان هر کشکا دیتر لی هندک لاینا حاضر نبینه که سازان بکن و آماده نبینه جیب جدی بین پیش بو دانستاندنه و در انجام دانستاندنه جیب گهنه ریکفتنه اگر ماوکی جی جیر فشاره که یان خواسته که جاده کردستان خواسته بیتن دانستاندنه جیب بکن لیبتنه بو مزایده سیاسی بیا و هیچ جدیت کو جیر فشاره کی جیر فشاره خلکی کو آماده اینا امی هول دین دانستاندنت که این بوچاره سرکرنی یعنی تو بینی هکر بزاوا گوران ام بجین جاره کی جی رنجد بیتا خاله ات شرمت خلق که داد گل ام بجین لانه پارتی دموکراتی کردستان رنجدی دما هی کمبینا پنج قولیا کل سلیمانی هاتی انجاندان بری کمبین دست بکت خلک اینا بی سر جاده و هولدان فشار درز بکن و بریار خدا بی و پیرش هاتن سر جه کمبینه نشان اوی که حضور آواند کمبینه جده هربتنه بو رازی کرنا هندک لایانا آن نشادان هلویسته که بیا که امد کمبینه دانستاندن دانه اگر نه هیچ ارادک هیچ حاضریک تدانه بیا که هیچ ریکفتنه که نه پیگیریه بکتن نه امضا بکتن اوه نه داوی اینانا کمبینن پنج قولی بلکه کمبینا بری داوی کمبینا پرلمانی جهاتیه کرن دم همی لایان ریکفتین که کمبین بیتا تأجیل کرن بو ماوکی دیتر و زمینه بیتا رخصاندن بو گهشتن ریکفتنه که مدید لانه دی اصرار کرد که کمبین بیتا انجام دان و پناه بو زورینه ببند نا پرلمانی دا و در انجام جی اوا نها مدبینن لی کفته بند بو چی یعنی فؤاد حسین سروک دیوان سروکاتی حریم کردستانه از باوری ما دو جاره سردانا سلیمانیه کرد و رونشتن جید گل بزاوا گوران هبون و دوار رونشتناش ده هر ایکید بیتن پترش 24 دمجمه راجی مال سلیمانیه کو ام بشین لیک نیزیک بونه که بیت وکو نینره ام بشین جناب مسعود بارزانی و پارتیا دموکراتا کردستانی خرکی بو یعنی کسی در انجام ندید که بزاوا گوران چه بود همه هاد نوه و بیدنگیه کبولوی وقتی دا و کسی نزانی که بزاوا گوران چه بود پارتی دموکراتی کردستان و پارتیا دموکراتا کردستانی جی چه برسف بو بزاوا گوران هبو بزاوا گوران شد در برینش حلویستی خوبی کتن لی سردانا برای صفات حسین به خدمت عرض کرنا دست پیش خریا جناب سروک بیه بولایان سیاسی و حقیقت دست پیش خریا جناب سروکی درگه الهمی و آخفتنا گرتن که پارتی دموکراتی کردستان اگر وان قیرانانه همی بابت بو چاره سرکرنه وکرن بر لایان سیاسی لی بزاوا گوران چتکی نیوه هبی چه پیشوازیک بو دست پیش خریه هبی بدیتنا من اوان خو اکلا کریه و گرنگ جی اوه خو اکلا کریه ما مستم خو اکلا کریه که نه هیچ سازانک نه تکرن حریم کردستان لسر گلک تهوارا کارد کن بو به امید کردن و بهیوی کردن خلکی بو درست کردن آستانگ و بربست همبری مؤسسات حریم کردستان همبری نه سرگرتن و نه ممارسه کردن خلک کردستان کو دنگیل سر دستور
کو پرلمانیش دا هاتبی دماهی اینان بو رازی کرنا وان جارکا دی وگرانده صرفن پرلمانی و حتی نکجی خلق کردستان به بهر بیه کو دستور کریم کردستان هبیتون و اف دستور ببیته بنمایک بو چه پیشکرین مؤسسات حکمرانی الهرم کردستان بو ریگرتن هم بری گلک چاکسازی آن او رخوشکرین هم بری چاکسازیان پیتوی کو الهرم کردستان السرهمی آستکی پیتوینه هبینا دستور کی وکو مزنترین یاسا هر ولاتی بناغه آواکرین و بهسکرین و کارپیکرین مؤسسات هر ولاتی دا لی ریگرتن کو هرم کردستان دستور که بیتن حقیقت مرم پی او بی کو هرم کردستان بخند جیروی فشار سیاسی دا و آستانگا درست بکن بو هنده کو هولن هرم کردستان برف سربخویی و برف پیشکتن را بگیرن بنا و هنده کو وکود بین نیچیریت آواشیلی دا بکن و هول بدن او در انجامت و قیرانه و وان آستانگت کفنه هم بری حکمت دا مفایش بیزاری و شتنگاوی خلق کردستان ور بگیرن بو هنده ریجک دنگت خو زیده تر بکن تلبجاتن دهاتی دا زور باش پارتی وکی دیار یعنی دیار کتن کو بزاوا گوران خو اکلا کریا و هیچ تشتکی قانعنین الی حقیقت از الوری نه پارێزەری هیچ لانه که من بس چونکو بزاوا گوران بری حزین از تنی بس بوچونی بو جنابت دیار کم او کو بزاوا گوران سر گلک دزگاین ام بیشین راگهاندنی دیار کتن یعنی دیار کن کو هر دمی کشه سروکاتی حریم کردستان چاره سر بو ام ویگاویت ام بیشین گورپانه دا و مچه مشکیلنین و هم ده مسئله حل بید یعنی هکر کشه سروکاتی حریم کردستان جی حل بو دیگوران هر پیداگیری ام بیشین فا بابتن او دست نشان کری کت یان جی ده هر دست بوی آلوزیه و هاوید او اکو پارتیا دموکراتا کردستان بجیتن بزاوا گوران تنی ام بیشین شیواندنیت کت یان ام بیشین شلقاندنا روشا سیاسی و گورپانا سیاسی حریمیت کت حقیقت که بلبل امریکا سردم هنده هم برف ریفراندوم ودچین و هم چابلوی که نجی کو دست پی که کانیل ناو دفگره گورانج دا دست پی بکتن پشتی و غیره نوشیروان مصطفی دست پی که کانی بیتن پتر سر بریار کومو و سرداری کرن گل واقعی و گل بر جواندید بلندید خلق کردستان و بیر کرن بر همبری دهات کی نی بو ملت ما و خلق کردستان و برسنگرتنا اف مطرسی و کودان دین پیشیامه ام چاوروی ایکنش تفگره گوران حقیقت مثلا سروکاتی حریم هیچ وقت کیش لای پارتی دموکراتی کردستان و کیشک نبیه همی دما پارتی دموکراتی کردستان بابت سروکاتی حریم خستیه هم بری لاین سیاسی کو سازان سر بکن و هر رنگی که پارتی دموکراتی کردستان حاضر بوید چه دست نشان کرنا کسی دیتر چه انجام دانه هل بجارتن که پیش وقتیان نیکرن بو ماوی که دیتر حتی کو زمینه خوش بیتن هل بجارتن بینه کرن هر پیشنیاره که هاتیا پیش حقیقت برسوه که ایجابی نبیش لای تفگره گوران و وحیویام اوه که دهاتی دا بیل کرنه که واقع بینانه تر هرما کردستان حالت شری دایه امزان همی ولات دنیای طیبتی ولات دموکرات دم ولات کفتت ناف حالت شری دا اوه وکو برواجی هرما کردستان از بیجم همی دنیای اپوزیسیون نزدیک حکومت بیتن و اکریزیان اجتماعیش هر وقت که دیتر پتر پیس کویتن لی مخابن لهرما کردستان دا دم کودانه که هو صحاتیه پیش کو ام قیرانه که آبوری دا شر که اکجار مزن هم بری خلق کردستان هاتیه پیش وی دمی دا دویا لاین سیاسی بیر الهند بکنه و بوشایی درست کردن سروکاتی حریم دا دی چه خدمت گوران یان پارتی یان لاین کی دیتر کتن وی دمی دا دویا باید ام واقع بینانه تر بیر بکنه و برپرسانه تر سر دلیل گلفی بابتی بتکرین و افریقی دیسان جناب سروکی چه جارا پیتوی وی پوستینی نه بلکوی وجود اوید وی پوستی دا التزام که اخلاقی هم بری خلق
خەڵکی کوردستانێک و ش بەرپرسارەتیە و تایبەتی کاودانێکی وەکی ئەڤروکەدا بەرپرسارەتیە خودیرنایە خیتن و دێملێ خۆی اختەبەر بەرپرسارەتیە بۆ هەندێ خەڵکی کوردستانی وی کاودانێ هەیە تێدا دەرباز ببیتن و بحقیقت ئەو شانازی و ئەو سەرفەرازیە وجودا جەنابی ویل سەر وەکو سەرۆکی لەشکرێ کوردستانێدا ئێکیش فاکتەرێن هەرە سەرەکی بیە و پێشمەرگی کوردستانی شیا بەرسنگێ تەخما تیرۆریستیا داعش بشکێنیتن و پێشمەرگە و ملەتی کورد وی شەڕیدا gelek سەرفەرازانە و سەربلند و دەستکەفتی وی شەڕی دەرباز ببیتن. زۆر باش. لوی دەمی چێنت بۆ ڤاڵاتیت پۆستێکی هۆسایە مەزندا چێ بیتن وەکی کو جەنابێت بژیت چنکو شەڕ هەبوو وازعی هەندێ نەبوو حقیقەت پۆستێکی هۆسا بێتە ڤاڵاکردن لاەنین ئەم بێژین جیهانی ئەفاڵاتێن زەلهێزی هاری کاریامەت کردا گەلکێ سەرەدەریەکەن هەکەر ڕەوشەمە ئەڤەویت بەس vێگاڤێ ئەم بێژین سوحبەت بەدل بوو یعنی شەڕژی ئەلحەمدولیلا بزاند و باسکێن هێزین پێشمەرگێ هەرێما کوردستانê یعنی هەمی تەخۆچینن خوبە بخەلکی شەرەفمەند بە مە هەمیادی چلێ هاتۆ و بارە مازن پشکا سەرکەفتنێ بوو هێزێن کوردیên هەرێمی بوو بۆچی vێگاڤێ پارتیا دیموکراتە کوردستانی یانە بژین سەرۆکاتیا هەرێما کوردستانی نابێژیت ئەvە من دەستلوی پۆستی بەردا بزاوا گۆڕان ئێکەتیان نیشتیمانیا کوردستانی لایەنێن پشکدارت حکومەتە هەرێما کوردستانیدا کەرەمکەن وی پۆستی تژیکەن ئەو کێشە و هەوە من هەلاویستی و ئەvە هەندە ساڵە بۆ عەلکێ دەوێ هەوە هەمیە کادێ کەرەمکەن هین ڕێگەکی بن کاک بلبل دیسان دروستکردنا فەراغت وی کاودانیشدا نەکارێکی ڕەوایە دیسان ژی ئەس بوتە وازعا بچین بیت چه جارە وازعان بژین نەگونجیت و هەر ئێکێشمە دەست دەرگە vekiriye و hêviyama ewel demekî nêzik da ew erziya bête xwişkirin ku helbijartina kanî bête encam herêma Kurdistanê helbijartin bê bû nekirin kawdanê gelek nexwiştir û zehmettir û dijwartir helbijartinê hatî nekirin yani wazên gelek xirabtir û nexwiştir jî lanên siyasiyê gelê kom bûn lê vêgavê waz hin nexwîjînîne herêk ew kombîn nepî rengiye baştir bûn hema ez dê bûte nimuneyekî înim şerê birakujiyê da mezinttirîn şer çêbû careka dîldefê kom bûneve û deststoyê lê bû şilayekî ve herêma Kurdistanê ji rûyê emnî ve ji rûyê leşkerî ve wisa aram û tena nebiye ku em wekî dibêjin desta berdeyn metirsiyên Daeş layên dîtir aşkera bêjim yet hejda şeعبî û istifzazatê twêl ser sunûrê herêma Kurdistanê PKK û siyaseta wê hemberî xelkê Kurdistanê û siyaseta wê aşkera hemberî hikûmeta herêma Kurdistanê tişteke divêt amadebaşî hebîtin bû parastina van destkefta we dirêje pêdanib evî rewşa heyî beref ayîndekî baştir ev şilayekî ve şilayekî dîtir ve mesela helbijartina eger ew layanên dîtir evriket xura nabînin û bikene biyanûk û kewdanekî nedirist e divêt hekem xelkê Kurdistanê hekem bîtin hemî layan eger em neşin rêkevîn eger layanên siyasî geheştîne duryanekî êdî hiç çareseriyekî bi serdestê wan nayete encam bû îdarekirin û pêşdabirina rewşa Kurdistanê baştirîn bîver ew careka dî vegerne bû xelkî û îrada xelkî bû hindê xelek hesabatê nîl ser helwîstên çûyî yet her layanekî biryara xwe bidetin û xelek teraziya êkilakirina hemî keşekê bîtin lewma jê ez heqet rewşa herêma Kurdistanê pî rengî nabînim ku ji rûyê emnî ve ji rûyê siyasî ve aram bûye metirsîl serhebîtin an zemîne xweş nebît ku helbijartin neêtekirin referandum neêtekirin gelek hewilhat nedan ku wê peyamê bigehînin ew gev jî me gulê bîne ji gelek layan û gropan vêrê wêra henê dijî herêma Kurdistanê ku dê cephên dîtir gel herêma Kurdistanê veken lê pişt pişt rast dikin ku ev hewla hemî ser nagirin îrada xelkê Kurdistanê qurbaniya pêşmergên Kurdistanê hêz û layanên siyasiyên Kurdistanê ew berpirsaretî hêşta têda maye ku li gor vê qonaxê û li ger ayîndê Kurdistanê
ڕێکە چارەسەریەکە پێتوی ببینەوە ئەس حقت مەسەلا ریفراندومێتە ئەومەژە ئێکێ کرد و دوی کاودانیدا چاوام دەبەرە ریفراندومێ vەچم حقت gelek caram ندوی کاودانê emnî da divî kavdanê lêk dûrbûna hemî layinên siyasî ne hemya yanî bes zor be layinê hemî layan jêk dîrnînim heq me got yanî ne hemya lê dijî ewa giring e we wextê hindî jî hatiye we giring e helwîstên goran bû qonaxa dahatî jî da pitir pîratî guh lê bête girtin we seredelîl gel bête kirin we danûstandin gel bêne vekirin eger ne nabîtin kavdanê Herêma Kurdistanê carenivîsê miletê Kurd xebata 100 sala miletê Kurd û ew tezhiyên mezin dayîn bibine ixsîrê layenekî çunke ew layen gel rêz bû pêge û rol û karîgeriya wê nemena hemî biryara siyasî Kurdistanê da destê layenekî dane heta ev layene çendê mezin û pêz bîtin evrike layenên çendîn layenên heyn we berpirsarane sere deryêl gel vê qonaxê dikin we xandineka waqiya nebû vê qonaxê dikin we cavil ayîndekî ku dever şêwekî giştî beriv guhrînê Herêma Kurdistanê destkefteke mezinê hey ku di nav vê guhrînê da cihê xwe mikom biketin huzûra miletê Kurd bû piştî 100 salê parçebûn û bindestiye divan daweşkirinê vê dahatî dayê rojhelata navarast Kurd cihê xwe bigirin û hebîna xwe têda bisermînin lama nabên em vê muadilata eqlîmî ya navxuya Iraqê ya navxuya Kurdistanê girê den helwîstê layenekî ku yê avayel ser meseleka rikmaniyê ser meseleka înadê ser meseleka ewan jî heman hizir heye ya cenabêtet bijît bû Partiya Demokrata Kurdistanê heqet xelkî bêtin zanît kadêlkiyê derkevî rast nîne Partiya Demokratîk Kurdistan PTV bejdariya hemî layenên siyasî nebiye bû hikûmeta Herêma Kurdistanê layenê serkeftiye êkê biya çiyal gel êketî niştimanî Kurdistan gel çend layenekê dîtir gel pêkhatên Kurdistanê da çiya hikûmetê pêk bin çi zororet nebiye eger meselek nav mala Kurdî nebaye bû berheviya hemî layen û giringiya hemî layenekê bû vê qonaxê ku em hemî pêk ve şerîk bîn erkê berpirsaretiyê hel bigirîn we dîrkevîniş mizayedat û bazar ser her tiştekî belkû erkê berpirsaretiye rabin heqet Partiya Demokratîk Kurdistan ew hazirî nîşa daye we bû êkê hatiye pêş we dîsan jî ew ruhiyetel de Partiya Demokratîk Kurdistan heta axir nefes gel hemî layenekî çavekê birayînî çavekê hewbeşî sehkete hemî pêkhatî Bûçî ew çavê birayîniyê dirêj nebû heta xwe nefesa xendeqandinê jî meselen bûçî ew roha pêk ve jiyanê ya berdewam nebû heke tu bêjî min ya berdewam me xelek dibêjte te paderê xistina em bêjîn wezîrên bizava goran bûçî li wêrê bên tangî çêbû bûçî derê xistina bêjîn serokê parlemanî bên tangî çêbû bûçî li vêrê wêre henê derkirin yan em bêjîn ladana hindek endam parlemana bûne cenabê te gotî bên firehî û birayînî me ya viyayî em şûr sevkeyn em ê berdewam meseleka menheciye bûme wekû partî lê ev hatiye pêş ew rêkeftina ku goran pê hatiye nav hikûmeta Herêmê da bejdar bî wekû şerîkek serokatiya perlemanî ser wê rêkeftinê bertevgera goran ketî goran ev rêkeftine helweşan kar pê nekir berûva jî wê rêkeftinê kar kir tiştekî zor siruştiye Partiya Demokratîk Kurdistan jî beramber wê pêşîla goran bû rêkeftina navbera partî wê ketiye wî helwîstî beramber goran werbigirîtin û dawî wê rêkeftinê gel goran bînîtin xeletî bi xeletiyê çareser bît ne xeletî bi xeletiye ne helwîsteke hatiye pêş be derencamê wê helwîstê jî dê evadî bîtin lawma wextê gorana xwe îkla kir ku pêgiriyê rêkeftina şeraketê gel partî hikûmetê û perlemanî da nakin we gel sazanê û êkrêziya niştimanî nabin wî wextî zor tabîye partî jî pena bû rêkên dîtir betin û nebîte ixsîrê vî helwîstê hene zor baş piştî navberê
ئەم دێ پرسیارە جەنابێتەکەین پەیوەندیên Partiya Demokrata Kurdistanê ئەدگەل گشت حەزبên Kurdî ئەتکیژان ئاستێخۆدانە و بۆچی ئەدگەل پەکێکێ تێتە دیارکردن و پەیوەندیên زڤرت gelek hene û herdûk jî xwedan hêzin piştî navbirê em dê bersivavê ji cenabê te wergirîn piştî navbirê timamiya êvara badînan e داکو جێگەر و هاوینێ دیرکەوی ئەگەر تەدوێت هاوینەتە دێ سەقایەکی ئارام دەبیت مۆباریدا نۆرسایە سەقەرێ ئەسلی بکاربینە مۆباریدا نۆرسایە سەقەرێ ئەسلی پێشتی ئەو سەرکەفتنا مەزنا ساڵە پار بێدەست خوڤەئینای ئەف ساڵە ژی ژێ باشترین کوالێتی کەفتیە بازاری دگەل هەندێ مەداشکاندن دبهایەن خودا کرێن ji ber rewşa aboriya Evrûke مۆباریدا نۆرسا بە قەبارێ هەفت و نیڤ دو واتار پامپ و سێ واتار پامپ قەبارێ چار و نیڤ سێ واتار پامپ و دو واتار پامپ قەبارێ دو نیڤ دو واتار پامپ و ئێک واتار پامپ قەبارێ ئێک و نیڤ ئێک واتار پامپ پلێتê مۆباریدا سەقەرێ ئەسلی dijî jengê we dijî germatiyeye herwasa مۆباریدا سەقەرێ ئەسلی دو سال گەرانتیە مۆباریدا نۆرسaya ئەسلی bêkemtirîn wizakare bê kar diket birîkarê serekîl dihûkê pêşangeha gare navûnîşan dihok ta xizûzan nêzik Banka Metîn کارگاه سپیاتین برکه اب ناو تامن خوبه برکته برهم اینانا سپیاتیان اب جوانترین و پاکترین شواس اب باشترین آمیرین پیشکفتی برهمه که ساخلم ایده برهم اینان روزانه کارگاه برکه 5 تن سپیاتیا برهمت اینیدن کرم آوا ماست هر واسا چندین قبارن ماستی بر همین برکه اش پارزگاه دهوکه بو همی پارزگین عراق اتهیته نارتن دهوک دومیس البشت غیب بریاهات نوچونه برکه تمامیە ئێوارە بادینانە ئەمستا کی دێ بڕیارێ دەتن کۆ ڕێفراندۆم بێتە ئەنجامدان گشت پرسی بێتە ئەنجامدان خەلکێک بزانیت کادێ چارە نویسێوا چ لێت خەلک دێ بڕیارێدات لایەنێکی سیاسی دێ بڕیارێدات هەمی لایەنێ سیاسی دێ بڕیارێدان بەرپرسارەتیە هەمی لایەنێن سیاسیە لە کوردستانی بحقیقت هەلویستێ ڕۆن و زەڵال و ئاشکرا و پێگێوان و ڕۆلێوان ژیت vê meselêda yê zelal û diyar bîtin we li gel nêzîkbûna demê rêferandûmê بحقیقت هەلویست dê pitir zelal bin we layenên siyasî jî ez barim pitir dêne bin barên berpirsaretiye lê barê giran ez barim vê qonağê da li ser milên Partî Demokratîk Kurdistan û Êketên Niştimanî Kurdistan e wê zemînê xweş bikin bo layenên dîtirên siyasî jî بۆچی بووە هەردووکات tenê barê giran ser milê wa herdû hêza حکمê berpirsaretiya wan حکمê sang û pêgêwaniye siyasî yê cemawerî دام و دەستگایên xikmeta Herêma Kurdistanê da Komisyona Kurdistanê hatiye avakirin we şemî layena pêk hatiye we hêdî hêdî êdî xwe amade dikin ku berhev bin bû encamdana referandûmê we biheqet sererayê hemî gavdanekî li ser astangekê divêt mesela referandûmê wekû meseleka niştimanî wekû meseleka ديمقراطي يا چارە نویساز بحقیقت ئیدی گەل نزیکبوونا دەمی بۆ ڕیفراندۆمê ئەو چیرۆک و چیڤانۆک و مەسەلێن و بکەنە بیانۆ بۆ ڕەڤینش بەرپرسارەتیە خۆ هەمبەری ڕیفراندۆمê و ممارەسەکردنا خەلکێ کوردستانê بۆ مافê xwed biryardانت çara nivîsê xwe da divê qonağê da بحقیقت ez barim xelkê Kurdistanê divêt şî çilanekî da qebîl neketin we ez barim jî hemî layenên siyasî jî hest mesûl berpirsaretiya vî erkî dikin we ez barim jî dê hemî layen berpirsaretiya xwe rabin زۆر باش دەم بوو دەمی
مرۆڤت بینیت و هەندە جارە هێڤێنێ لێک نێزیک بوونێ چێت بیتن ناوا گۆڕەپانە سیاسیە هەرێما کوردستانیدا مرۆڤ دڵخۆش بیت وێ شەوێ زۆر ئارامژی بنبیتن لێ وەختی تو بینی هەندێک ئەشبەر پرسیان سەرکردەیان حتا دیمای پلە بەرزێن ویلای گەل لایەدی ئش میدیادا دەردکەبن وەسا ئەیک و دوان بێژین ئشتکێنن تو دیبێژی ئەوە چه جارە ناگەهنەیەک شکاندنە وا کەسا وی کەسی بوویێدیل سەر دەستگایان ڕاگەهاندنێ نەبووە ئەگەرێکی هەری مەزن کۆلانین سیاسی لێک نێزیک نەبن هەکرد و سەحکە کوپیت کێژی بەلکو ئەو کێشانە بیتن لێت شەرمێت وی برادری و برادری دیدا حقیقت ماینە هەڵاویستی حقیقت کاک بلوێ مەسەلێدا دێتە حسابێ بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان و gelek berpirsane û gelekî serxû و gelekî wekî bên diplomasiyane teamilê li gel van meselat ketin eger ne diviya rojane em li ser kenalên ragihandinê û axiftinê zevir derheqî gelek layana biyan we bersiva gelek kesên neberpirsiyar û بەس تێتە حەدەکی باش ماوەستابێ فلان کەسی تەنێ بێت هەر نەبێژێ ناز بوو پارتی دیموکراتی تەنێت بێژم ئەس بۆ هەمی لاانە بێژم زۆر ئێک و دشکاندنات ئەگەر بەراورد بکەیت حقت ئەوە زروری نەبیتن ئەوە پێتوی نەبیتن هەوڵێن زۆر تێنەدانان بۆ هەندێ ڕاستیە بەروواژی بکەن gelekان cihê du çava du dev bixwekirinne û berdewam taxvin bû hindê rastiya goran tenêda ser kenalên mîdya da bin her navekî têne pêş bû bêomêdkirin nava partî kesawe nekiriye wekî ku cenabê ez nebawerim kadrên partî zor berpirsarane zor pêgîrên biryara hizba xwe ve çarçovê helwîst û siyaseta giştiya partî helwîstî werdgirin we seredariyê geldikin we gelekî li ser xwe bersivdan û seredarîkirin aslan gelek kenaladan me biryar da her tê da bejdar nebîn huzur nebîn bû hindê nekevîne wî astê nizm yê bersivdana hindek wan kes û xelkê neberpirsiyar yê mêvan dikin û paşmavên zebeqib navê xwe vedikin û axiftinê gelek nizm dikin heqet me gelek xwe da girtiye bû hindê bên firehiyê bikêşin çunke em zanîn wan divêt vî şerî me bidene firotin der encamê vî şerî jî bêzarkirin û bêomêdkirin û bihêvîkirina xelkê Kurdistanê ye we ev e wan divêtin vê armancê pêkin beramber wê em xwe berpirsiyar bînîn ku axiftinê me cihê berpirsiyaretiye bin we cihê çêkirina umêd û hêviyê bin bo xelkê Kurdistanê çunke heqet seraray astanga seraray ew zehmet û ew xalên lawazên evrîke heyn nabîtin em layanî îcabî jî piştguh ve pavêjîn seraray van tehediyata hemiya seraray van metirsiya hemiya asûyekî gelek mezin gelekî geş li pêşî herêma Kurdistanê ye me dihê serokê hikûmetê li gel cêgirî wê li Mosko astekî gelek bilind rêkeftinên aboriyên gelek giring bo herêma Kurdistanê dîsan ser astê diplomasî bizav û hewlên gelek baş têne dan we ew rêz û teqdîra li derveyî xelkê Kurdistanê û îrada xelkê Kurdistanê tête girtin mixabin gelek layanên siyasî û gelek kesayetî nav Kurdistanê da we nînerên xelkê Kurdistanê da çil Bexdad çil hinde cihêdî wê rêzê wê bihay بۆ wî mafî we wê qurbaniye we wê berpirsaretiye hemberî xelkê xwe nîşana dan mixabin زۆر baş gelek cara yanî hindek bûna da heker çi teelîjî bin مرۆڤ بینیت لێک نێزیک بوونێک چێت بیت خەلکی و سا هەزار کرد بژین وەغەرە خودێژی ڕازی نەوشێران مستەفادا دێ هەمی لاەنێن سیاسی ئەم بێژین پشکدار بنت پرسێدا و هەمیژی پشکدار بوون و هەمیادیت لێ پشتی هنگیژی دێ سەر ئێک مێزە گفتە گوهێتەکردن و دێ دەست ئەم بێژینە وەکی سۆرانیت بێژم باوەشکردنێتەکردن و یا چوو ئەم دێ لاپەڕێکێنی vekین بۆچی چێ نەبوو حقت
گرنگە چێ ببیتن و ئەوە پێتوی بیتن ئەم وەکوش لای خوڤک و پارتی دیموکراتی کوردستان دێ هەوڵ داین بۆ هەندێ ئەف سازانە چێ ببیتن و دەستپێکێکانی دەست پێ بکەتن احتیمالە نە چێبینەوەی پتر گرێدای لایەنین دیتر و بیتن پێشیاوانژی تەفگەرە گۆڕان احتیمالە هێشتا ڕێوڕسمێن تازیە و خۆ ئامادەکردن بۆ بابەتێت گرێدای نافخۆیە وام بخەوە بۆ هەندێ ئەو حاضری دەفوان درست نەببیتن گەلایەنین دیتر کەونە دانوستاندنێدا ئەس بارم داهاتیدا و ئەس ئومێد و هیوی مەژی چونکە بحقیقت گۆرانکاری gelek bilezin و berpirsarەتی geleka mezin e giringe lanên siyasî hemî astê wê berpirsaretiya xwe bin. Ebsahbîna kesê êkê bi zava goran partî û bi zava goran negeşne çi derencama başeb em bijîne bi wexera serkirdê êkê دیگهنه چه derencam dêt gel kê axivin yanî axiftin û lêknêzîkbûn bi zehmettir lê nahêtin Bijî evel ser bi zava goran xut mînîtin di çawa şên derbazî vê qonaxê bin qonaxa piştî Nûşêrwan Mistefa di navxwe de di çend şên rêk kevin û di çend şên serkirdayetiyeka êgirtî durust bikin bû hindê dahatî da helwîstê wan yê êgirtî bîtin û yê diyar bîtin çip îcabî û çip silbî بۆ هەندێ لایەنên دیتر jî xwêk la bikin bû çawaniya serederikirin û ew peywendî û rêkeftinê navbera bizava goran û êketî niştimanî Kurdistan daye yan gel layenên dîtir daye her layenek wîst demî da dê helwîstê xwe aşkera ketin. Berî navbirê me pisyariş hindê kir ka bijîn peywendiyên em bijîn گشت حزبên Kurdistanî divê çabin taybet em bijîn Partî Demokratîk Kurdistan digel pekekê ku xelkek wisa bînîtin heta radeyekê mezin zêvirî têde heye lêk negirtin têde heye çend em bêjîn nesaxleme heker wisa bî tiştekê neyê saxleme heker peywendî zivir bin boçî nesaxleme Çinku dibîtin ser astê herêmê jî kerem bijîn peywendiyên partî û gel her hizbeka dît nexweş bin lê xelkek dêwê hezirêket hema peywendiyên partî û êketît nexweş nebin hêdî hêdî dê birêveçît bes hekeriye her dukan nexweş bûn çinku wekî cenabê te gotî xudan hêzin dam û dezgahên hikûmetê da pişikdar û birêvet bin wî haletî dê rewş gelek nexweş bîtin baş e heker peywendiyên Partiya Demokrata Kurdistanê û pekekêt nexweş bin ڕەوش دێ چاوە بیتن حقیقت نەخۆشیە پەیوەندیە یان زەڤریە گوتارێت ناوبەرە پارتی و پێکەکێدا بۆ یەکێ ڤەگەڕیتن سەر هەلویست و ڕەفتار و سەرەدەریان پێکەکێ خوددایە هەمبەری باشووری کوردستانی بشێوەیەکی گشتی هەر شنۆت و دوێ وەرە و حتا ئەڤریکە خواندنا پێکەکێ بۆ باشووری کوردستانی خواندنێکە نەتەوەیی نیشتیمانی دیموکراتی واقعی نەبیە گۆر قوربانیە باشوور و ئەو پێشداچوونە دووزە باشوور نەکریە ئەمرازێک بۆ خزمەتکردنا گشت دووزە ڕەوایە خەلکی کوردستانی پارچێن دیترژی بەلکو دەستپێکی دریشمێ دژاتیکردن و هەوڵە شنابرن و مایتێکردن و ئاستانگ درستکردن هەمبەری باشووری کوردستانی ئەمرازێکی سیاسەتا پەکەکێ بیە مخابن حتا ئەڤروکەژی هەمان عقلیەت پەکێکە سەرەدەریە لەگەل باشووری کوردستانی دکەتن بیرامەیە دەمێ نۆت و دوێ پەکێکی شەر ڕاگەهاندی دژی باشووری کوردستانی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بێژیتن چێبینە وی کیانی کوردی خەنجەرێکە پشتە ئومەتە عەرەبی تێتەدان پێناوەوێ ئێکیژی حازربی شەڕی شەر ڕاگەهاندژی باشووری کوردستانی ئەڤروکەژی تێکلیە شەر ڕاگەهاند بەلێ نۆت و دوێ بیرام هەمیانە نۆت و پێنجێ و ئەڤروکەژی دیسان گەفێت هەندێ بەردەوام مەلڤێرێ لوێرە هەنێش سەرکردێن پەکەکێ گولێت بیتن دیرش ئەو ڕەوش و واقع و ژێوارێک و خەلکی باشوور تێدا دژیتن ئەو ئومێد و هیڤیان دەف خەلکی باشوور بینی پەکەکە یا دلگرانێک و ژیانێکا خۆش و ئارام یا باشووری کوردستانی هەیە پەکەکە کێشت هەم ئایدۆلۆژیا پەکەکێدا هەیە و ئایدۆلۆژیەکە تەکڕەوانەیە مارکسی لینینیە تنێ
خواه وکو لایان سرکی و لایان ایکانت گوراپان داد بینیتن و هر لایانه که دیتر جی هگل بن سیبرا پککی نبیتن روینشت نخاری و گفتگو کریه که اف در انجامه هبید یعنی بسنی سیاست و زوریا زلال و زوریا واضحه دیسان پککی نشیای الگور وان گورانکاری و وان پیشداچون و وی کودان تایبتیل باشور هاتیا پیش تا را دایکی خول جیر کارتی کرنو تأثیر سیاست هریمی السر پککی سویک بکتن سرخویان خوجه تا را دایکی رزگار بکتن ازمون روش آوا ازمون اک بی حقیقت بو همی خلق کردستانه پارچک دیتر برف رزگار بونه و چو و امید ماستر لیت هاتن دف توای خلق کردستانه سرانسری دنیای لی ام افریقات بینن اقلیتک دیکتاتوری یا خوصاپینر سر روش آوا و سیاستک معلن یا سر باشور جی چه سر باش خوصاپینر سر هندک دورین باشور هلبت ام زانین کو دلگرانی پارتی دموکراتی کردستان تنی اونینه کولوان جها پکک افریقا و سنور ام بیجین و کوکود بیجن سنور بازاندینه هبونا پککی بحقیقت الباشور وی شکلی هی هیچ خدمتا پککی نکریه خدمتا کی دایا خدمتا ترکیه کریه خدمتا ضرر باشور خدا بیه سنور بازاندینه بخاطر نویل بو باشوری کردستانی اگر بین شروع نتوی و امسح بکینه کردستان ایک پارچه و ایک ولاتا و پککی ابدریشمه گلک میجه بلند کرینه و پزارهان کرین کردان زور باش بناوا و ایکت ناف پککی دا گیان خو گوری و آخه کریه و بناوا جبجی کرنه و آنجه لی امزانین هر پارچه که کردستان تایبتمندی خویا هی باشور شروع سیاسی و پیش دا چوی افریقا آزاد بویه افریقا تنی سنوری باشوری کردستانی بزاندیه پککی بزاندی و هیچ ریزک هیچ بهایک بو دامو دزگاه و مؤسسات و اراده خلک باشور نگرتیه پککی تنی سنوری هریما کردستانی بزاندیان هندک هزیندی هنک و هر نکردینه سنورین هریما کردستانی روزانت بازی ما بستا تاکینه ما بستا من تركيا وتشيايت هريما كردستان حتى بالكوفي لحظه شيء قادر بيفي كايك بالحقيقه تاريخ كان نزيك ام هميجي تدا جياينه هبونا پککل باشور ایکش آرمان جنوی راکشانا ترکیه بیابونا بس گلک جها هاتنا طباران کرم پککلی نبویا گوراپانا شر پککی نباشور کردستانه گلک جها هاتنا طباران کرم پککلی نبوینا ما مستای برس او وجا گندی بوینه خلک که جین و جیاره خوب ریبه برید مخابن اگر دورک کرد گوراپانا شری ایدی گلایه ده فرجه که کویدن بو که حلال تر الهریما کردستانی بید بو که حلال تر الهریما کردستانی یان بو هیزه که هر نکردی بید و دجمنی هر کرده که بید هکر خول دیمایا دنیای جیوکید بیشن لیبید پکه که نشید هیچ گازنده کش هیچ لاینه که باشور بکتن و نشید گازندش خلک باشور جی بکتن هیچ تقصیری هم بری پکه که نهات یکلن که تقصیری نکریه هیچ لاینه که باشور هم بری پکه که لیب یا تقصیری هات یکلن یا ریز لهلویست وان نهات یکرتن یه حولت چیکرنا آستانگا و آلوزیات بو باشور هاتیه کرن سیاست پککه و عقلیت و ایدئولوژی پککه خوبیه پککه همی گاوا شرق باشور فروتیه شرق پیکتی نشتوانی کردستان فروتیه شرق پارتی دموکراتی کردستان فروتیه شرق کردستان بو هندیه پتر کردستان بشیوه که گشتی مدوید بیجم پککه دوید کردستانی بشیوه که گشتی کردستانی باکور باشور روش آوا بکته گوراپانا شرکی اقلیمی شرکی طائفی که هیچ برجوانده خلک کردستانی تدانینه و اوه تشتکی زور مترسیدار سر خلک کردستانی اگر شر داعش پککه رول هبیتن هلبت رول هبیه و هکر رول هبیت آن هوا رول پتر روش آوا هبیه بحقیقت باشور روله که رمزی هبیه و او روله وانی رمزی جی جه ریزگرتنی بیه و هر او روله وانی رمزی امهان دایم که
هەوڵ بدەن پەرلەمانی کوردستانی سەرۆکاتیە هەرێمێ و پێشمەرگەی فڕێکەتە کوبانێ و کوبانیش کەتنێ ڕزگار بکەتن ئەف تمامکردن و پشتەوانیکردنە بحقیقت نابیتن بیتە مزایەدەل سەر لایەنێ دیتر بەرپرسەرەتیە خۆڕابیە پەکەکە ئەگەر ڕۆلێک دیتیە لێ مخابن ئەند بینن یەڤێ ڕۆلی تکەتە بیانوو بۆ هەندێ مای خۆت باشووردا بکەتن و هەوڵ بدەتن هەندێک دەڤەرە باشوور داگیر بکەتن تایبەتیل شنگارێک و ئەڤریکە پەکەکەل گەل حەجدا شعبی ئەو پەیوەندی دیارن یەت و ڕۆژ بە ڕۆژێ باشتر ئاشکرات بن بکەتە قادێک بۆ ڕاکێشانە تورکیا بۆ شنگارێ بۆ ڕاکێشانە ئیرانی بۆ شنگارێشیت گەل ئەمژین حتا هاتنە حەجدا شعبی بیان ئەو هێزن وێری چێبوونی بناوێ پەکەکێ بیت خەلکی دەڤەرێنە حەقیقەت بل خەلکی دەڤەرێ خەلکێکی زوڵم لێ کریە خەلکێکێت کارەساتەکە مەزندا ئەو خەلکە دەرگە هێڤان لایەنێ دینە قوتن ئەبێت کومە پێ نەباش هەر خەلکێک دێ هەبیتن شنگار زۆرن یعنی نەکتەکە حەقیقەت زۆرن هێز چێکردینە ئەبروکە حتا دڤڕۆژەدا ئەم بژین حەجدا شعبی جێ پێخۆ گەلک کریە دەڤەری و هێز چێکردینە ئەو هەم پشکدار ئەو زۆراتی و ئەو مەزناتیە دیشکە ڕاگەاندن سەر وی قەبارەی پێ حەجمی نینە ئەبروکە پترش 10,000 خەلکی شنگاری پێشمەرگەنە و ئەرکی پێشمەرگاتیە ڕادبن و یەت قادا خو بەرهەفکردن و ئامادەکردنێ وەکو پێشمەرگە یە ڕۆلی خۆت بینن ئەگەر چەند سەد کەسێک ئەزێوێ پەیوا جەنابێتەوە دیمەهەیەکی حەسێبکەن ئەگەر چەند سەد کەسێک چوبن گەل حەجدا شعبیژی ئەو کەودانێ تێدا ژیان حقت بلامە دڵگرانی لێ نەبی دڵگیران نەبین بەلکو بچاوێکی سەحکەینێ کار بکەین vەگەڕین نەڤە ئەوی واقعێ وێرێکەتی پەکێک براینیە vەگەڕنەبە شنگار محتاجی دەستێ دلوڤانی و دەستی هاریکاری و دەستی براینیەش هەمی لایەنەکی برینە شنگارێ یا هەندێ نینە سیاست سەربێتەکردن و خەلکی شنگارێ ببیتە سوتەمەنیە سیاسەتە هەندێک لایەنە و پێ خزمەتە ئەجندایان ئەقلیمی بکەن مامۆستا خالد زۆر سوپاس بوو جەنابێتە و تو میێفان بووی گەلمە ڕوونیشتن گەلتە جێ سەرفەرازیە سپاس بۆ میێوەندەریەوە بەلە بینەر و گوهدارێن زۆر بەڕێز ئین ێڤارابادینان سوپاس بە هەواکوین بینەر و گوهدارێن مەبوون ماڵەوە ئاوا